Saša, evo upravo završeno snimanje emisije Tabloide i prilike da najavimo sad novi serijal, 19. godine pomenuo si malo pre i ovako jedan zanimljiv bedž ovdje kod tebe i dalje ostaje obeležije. Da, ja nisam Tonči Huljić, znači 19. sezona emisije Tabloid, preko 800 emisija, preko 3000 gostiju, moramo nešto da promenimo. Ovo su udarne pesnice, znači saradnici emisije Tabloid, Tanja, ti, Maja, Ana, Marija, famozna braća Krstić, dakle imam 5 saradnika, dakle Ljiljo kao grupa magazin sam, jel tako? Dinamičan tabloid, aktuelan, koji će pratiti fenomene ovog novog vremena, podmlađen, brz i to je sve što imam da kažem u ovoj novoj sezoni. Srećan što sam preživeo razne reality show programe, razne padove rejtinga, razne stvari, ja sam tu, ali nov. A tu Ljilja da kaže kakav sam kao nov. Samo još tebe nešto da pitam, ekskluziva zaista u Tabloidu, Ljilja se dugo nije pojavljivala u medijima. Da li ćeš nastaviti sad u tom pravcu i dalje? Sad, kako bih rekao, ekskluzive će biti kao i uvek kad ko navrati, koga uhvatimo, ali ekskluziva ste vi, mladi, drugačiji, sa novim pristupom životu, a mi evergreenci, mi ćemo da pevamo naše stare šlagerske pesme. Dakle, nećemo juriti ekskluzivu, jer sa Ljiljom ja mogu sad da se penzionišem, ali nikome ne zove za socijalni program i za savjetnika, s obzirom da sam uradio sve pevačice do kojih mi je stalo. Stoga radit ćemo drugačije, brže, dinamičnije. Ljilja, evo upravo završeno snimanje emisije Tabloid. Kako ste zadovoljni, kako je sad bilo posle toliko godina ponovo sesti u studio i dati intervju? Čudno, prije svega nisam uopće davala intervjue za 80-ih. Ja samo sam bila pjevačica. Samo sam bila kreativni dio posla, nikad nisam ovo radila. Ovo je prvi i zadnji put, vjerojatno, jer ja ne volim pričat, volim pisat, ne volim pričat. Pogotovo jer stalno prelazim kontinenta, onda mi se vokabulari izmiješaju, jesi čula? Izmiješaju. Treba mi vremena da se prešaltam na ovo i na ovo vrijeme i sve, a ovo je ekskluzivno bilo za Aleksa i za nikoga. Nadam se da se nisi pokajala, veruj mi, usijat će ti se telefon i društvena mreža i snimate Paparaco Krstić, samo da znaš, ići će na društvene mreže, to je novo. Ali jednom mu zamjera, nije htio da mi zapleši. Biće prilike. Jako dobro pleše. Kao Travolta. Evo za kraj. Hvala. Da te pozdravim.